Abasirikare b'u Rwanda babiri bapfiriye mu gikorwa cyo gusana Ruzizi ya kabiri iri Bukavu iturukaho amashanyarazi atandukanye agaburira Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu Rwanda mu duce tugiye dutandukanye. Bukavu ku itariki ya 11 Gashyantare 2026 abasirikare babiri b'u Rwanda bakoraga akazi ko kwibira mu mazi bapfiriye mu gikorwa cyabereye kuri uru rugomero rw'amashanyarazi rwa Ruzizi ya kabiri ruherereye i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yatangajwe bwa mbere n'umunyamakuru Micombero avuga ko aba baderivari bari bagiye mu gikorwa cyihutirwa cyo kugenzura no gukemura ikibazo cya tekiniki cyari cyateye ihagarara ry'amashanyarazi mu mujyi wa Bukavu no mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko saa 4:15 za mu gitondo aribwo aba baderivari bombi binjiye mu mazi kugira ngo bashakishe aho ikibazo cyateye ihagarara ry'umuriro kuri uru rugomero cyaturutse. Nyuma yo kwibira ntibongera kugaragara ku mazi hejuru kugeza ku mugoroba. Umurambo wa mbere nibwo wabonetse mu gihe undi yarakiri gushakishwa yaburiwe irengero. Amakuru avuga ko atari ubwa mbere iki gikorwa cyaba gikozwe cyangwa kitaba kibaye rimwe muri iyi minsi, dore ko amashanyarazi akomeje kubura muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ahagana saa 11:15 z'umugoroba amashanyarazi yarataragaruka mu bice byinshi bya Bukavu. Ibi byatumye ibikorwa byinshi bihagarara, cyane cyane ibishingiye ku mashanyarazi birimo ubucuruzi n'ibigo nderabuzima ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urugomero rwa Ruzizi ya kabiri ni kimwe mu bikorwa remezo bikomeye mu gutanga amashanyarazi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo no mu Rwanda. Icyo rero nicyo gituma rugira uruhare runini mu gutuma ibikorwa by'ubukungu bikomeza kugenda neza muri aka karere ndetse no mu Rwanda. Kubera uburemere bw'uru rugomero, ikibazo cyose kirubayeho kigira ingaruka zikomeye haba ku rwego rw'ingufu z'amashanyarazi no ku mutekano w'akarere. Iyi ni inkuru ikiri gushakishwa cyangwa ikiri kugenzurwa. Nihagira andi makuru asohoka kuri uru rugomero cyangwa asohoka kuri aba basirikare b'u Rwanda turi buze kuyabatangaza. Ibi ni bimwe mu bikorwa abasirikare b'u Rwanda bakomeza kugenda bakora by'ubutwari. Ngiye umvaga ni Damu, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe, kuri like, share and comments kugira ngo tujye tubana mu makuru mashya kandi agezweho.